počelo je proljeće i sad je sezona sakupljanja brezinog soka. Da ne bi zakasnili, jer ta sezona traje oko 2 tjedna kod drveta, maksimalno mjesec dana ako prvo sakupljamo sok sa vrbe gdje je sunčano, a zatim prelazimo na ono tam gdje je hladnije i gdje kasnije ona počne pupati. Da bi znali točno kad je sezona, dobro je pretrnuti grančicu i onda svaki dan dok prolazimo, naprimjer na poslije, pogledati da li ona pušta sok. Evo sad tu kaplje sok breze, znači sezona je u tijeku, možda već malo i prošla par dana. Uglavnom, ako breza ima već pupoljke, znači gotovo je, više soka ne pušta, jer sok aktivira pupanje lišća. Znači taj sok se onda sakupljuje. Evo. Neki buše drvo, po meni je to loše, jer ako ja bušim drvo zbog soka, onda oštetim drvo tu kod stabla i mora doći do infekcije pa se drvo posuše. Po meni je najbolje redati granu. I to zato jer sok još kotrlja ide kroz drvo i sakuplja još te važne sastojke koje aktiviraju raskod drveta. Zapravo to buđenje nakon zime. Znači, režemo granu i to je najbolje uzeti granu debljinu prsta. Prvo je savinemo da visi prema dolje, to se radi sa špagom. Presavinem drvo da grana visi prema dolje. Onda fiksiram granu tak da stoji. Znači odrežem granu koja paše taman u otvor boce. To sad tu. Onda stavim špagu na grlo boce. Evo već poljače počelo kapati. Gurnem bocu unutra i fiksiram špagu za ovu grančicu. I to je sada u biti sve. Zatim svaka 24 sata sakupljam sok koji se tu sakuplja u tim bocama. Taj sok je sladak, ima dosta u sebi elektrolita i može se iskuhavanjem. Iskuhavanjem dobijemo neke poput voćnog soka iz kojeg su prije radili keltsko vino. Može se još bolje iskuhavati da do nekih 50 litra dobijemo 1 litro sirupa, slatkog sirupa. To je prije ljudima bilo jako važno jer je to bilo prvo slatko kaj su nakon zime mogli konzumirati. No, polako kaplje i to bi sad trajalo nekih možda još 10 dana jer je drvo počelo već pupati. U ovo doba godine ljudi su konstantno imali upaljenu peć na drva ili odvodnu vatru u svojim kućama, tako da su mogli konstantno svaki dan lijevati taj sok u neku posudu gdje je to isparavalo. Tako da je odmah istodobno su dobili taj sirup i sakupljali ga. Jer voda ispari, a ovo važno čvrsto ostane onda u toj posudi. Po meni je najbolje samo 1 granu na drvetu odrezati, to je sasvim dovoljno za jednu osobu. I ta grana daje od 24 sata, ovdje sad tu između 2 deci i pola litre soka. Znači ja sam za svoje potrebe tu načel 4 dreve. To pijem mjesto vode. I ukusnije nego bilo koja izvorska voda. Samo malo, evo. Odvežemo gore vezicu i natočimo si lijepo brezinog soka. Ukusno je, hladno je, jako pitko. Na čaši piše, dobro jest, puno piti, ali ne izlibite. Fino. Ovo bi sad mogli iskuhavati i onda bi dobro
od nekih 20 litara, 1 litru soka kojeg miješam u svoj dodatak čaju. Imam tu negdje jednu bočicu, mogu to pokazati. Eliksira života. Jer ovo stvarno budi život u stablu nakon duge hladne zime. Moj posebni eliksir. To inače stavljam v čaj. 1/3 je domaća rakija, 2/3 je med, a 3/4 je sok bobica pogančeve trave. To ima okus tonika i liječi malariju. Malarija je bila tu jako raširena bolest u zdravu. Moja baka je isto bolovala od malarije. Onda su ljudi sebe liječili s time. To inače stavljam u čaj, ali se mora ovak piti samo ako to razrijedim sa istom količinom brezinog soka kojeg iskuhavam. Znači ja sam nekih 20 litri iskuhal i dobio sam 1 litru sirupa od breze kojeg pomiješam onda s tim sokom kojeg sam prije pripremio za čaj i dobijem ovaj tu eliksir. Evo. Fino. Tak je kaj lik. A je lik. Baš dobro.